Ram boruldun üstün görümünden başlayla. Oh. Üstü taza aka. Üstü joğur por bayanda pişigen koltuğu tar emes bunun için. Onu görsetiyorum. Misal için o uzaktan Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'dan suraşat da üstü kanday, beli kanday, kavurgası kanday, karçıtı kanday degenderge mınake. Joğuru var bu, yok bu. Mına özüyüzden delemden misal için Bişkek'ten surak balatken. Oşoğa bardığı at kanday olsa oşondoy çağıldırıp bereyli. Mınake. Suutu gelgen at, Kuda kalasa. Kuda kalasa. Karıoğa joş. Baldarım var ait. Kulağı öte küçtüken de ha? Kulağı küçtüken. Kulağın gördüm. Bunu hazır ben keçe salıp görgen videolarımı koyup koyasın. Oldu. Tizginde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı dostlar. Biz Cengiz Akan'ın atını tartı için biz Madaniyat Karasoy rayonuna gelip kaldık. Madaniyat ayılı. Çağılışta şıram buruldu görüyorsunuz tuğanlar. Burul şıram Cengiz Akan'ın atı ulağına salınıp жүрген dalillerinden tuğanlar. Şu attın bağlamak istedik aytalı. Anda mesela biz başlaylı tuğanlar attın gün özüm толық sizlerге жеткізген hareket kılayın. Cengiz Aka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Anas aka, жақсысыз ба? Денсаулық жақсы ба aka? Şükür Allah'a şükür. Aman oturasыз ба? Amansın be, amansın be. Құдайға шүгір. Şurada kıynalbay. Құдайға шүгір aka. Бүгінгі шығарылышта буырулдың күштісі шығады екен ha? Buruldun küçtüsü çıkat Kuda kalası inşallah. Буырул ат деген өзі негізі ушундай айтылып келет да 10 бурулдан bir бурул деп а? Öte küçtü. Көбі шығады екен да бурулдан. Küçtüleri çıkat buruldan. Şunda küçtü nerseler çıkkan eken ilgerteden. Buldağı tek düğü attın linyasından. Bunun linyası Surkoyongo, Jallavat Surkoyongo ile şipet et. Linya soşunda. Ata tege. Teriştirip çıktınız mı? Teriştirip anan ben bilesin go teriştirip izildi anan alamda bulbusa. Ulağın çağıp görüp olası görüp. Ulağın çağıp görüp anan bulbusa jönököyle atalып tegi yok nersen ne dep satasın? Tegi yok. Sındı ata alıp deseniz ha? Oşondoy. Bu burul oşonda. Jallavat'tan gelgen Noken'den. Noken'den geldi. Bu negizinde tüvü Noken'de Canar dosumun dostu Duduk bala var. Duduk çappan at burul. Uşul at var. Uşul at burul. O çapkanda bunun arkankı sanında şıramı yok öyle. Bu ertecazda bunu bir yaka alıp gelişip yürüge koyat. Ekay. Özünün yürüge koygan atı caravaya alıp bunu yürüge koyat. Bunun yürü dağı var. Yürü dağı var eken yürü dağı, ulağı dağı var. Anan yürüdü o şu atlar meyen kaçaşı şu arkankı sanı şıram bolğan. Toptan görüp koyalım şu. Burul şıram. Şıram burul dep koydum ben. Şıram burul ha mına. Barıpken şıram mı? Şıram var eken de. Şu şıram burul eken de. Ova şıram burul. Öte tajan. Tajan mı? Katı жылқы. Kalksan şu neme yok da bu da. Cilo. Ora. Cilo жақсы ha? Canı ozunda. Canı ozunda. Bir yaka kalkınç. Ya. Ber aka ber. Жеңіл екен. At жеңіл. Буырылып қашқан. Aka жашы қанша? Yaşı 5 de hazır. Ekası. Ekasıyda тұрады. Жазға 3 болады. Жазға 6 жаш болады. Жазға 3 болады екен да? Ekası. Ана мындай турганда спокойно турат. Жош екен. Жош. Мында кылык, сылык, титең жок буда. Анан салганыңда ушу только переткенде. 55 плюс окшойт. Boyu 1.55 плюс. 55 плюс. Салып şu жерден алып чабам деген баланын аты. Bu gelgende kim çaptı aka? Kimin kolundan öttü? Qaysı palvan? Gelgende keçegide Жылгыз Кычкач palvan салып атты. Кычкач palvan. Өзүбүздө торпо булак болду. Ошондо Кычкач palvan салып киришин, тобун көрүп ол дагы ооруду. Акчат экен, айылга кала турган ат экен деп. Анан мынау Сани деген өзүнүн айылда бир ачка бар. Күчтүү. Ошол укам 3-4 жолу салып чыкты. Жерден көтөрүп чыкты. Жерден көтөрүп. Айтам ошончу жерден көтөрүп чабам деген palvan баланын аты булчу. Tekpe kılmadı mı? Tekpegi yok. Koldan alat da. Ol dağı özü. Palvan былтыр немеде 25'inde bayanda gir немеде 110 kilo kötörgönde. 110'du kötörgön girdi. Torpak жеңіл болып Ha, torpak жеңіл болот ол укам. Ошого ука мынаны bir salıp torpakты жерден көтөрүп алып көрчү десем, ака атыңыз мощный экен dedi. Dedi.
Жактака at деп неме кылды. He. Ошондой күчтүү бала жерден алып чабам десе, келип любой улакка апарып, салып көрүп акча санаса болот. Дамкрат кандай экен, дамкрат? Дамкратка айтат. Айтат да. Буну жетелеп отурбайт, өзү кирет. Өзү келет. Какканыңда ушу задний жок экен. Ынтылып кирип кете берет экен. Туяктар таза экен. Туяктары таза кудай каласа. Таза. 4 бутунда жаңы такасы бар. Урлап барып көрүп турат болот экен да. Ооба. Күчтүү. Чатка аяктары кеңир. Эмне бастырыңчы? Аркасы. Мына. Шырамбурул. Шырамбурул. Көрдүңбү мына неме какус кубасаң спокойный. Спокойный экен, а? Анан мынаны карап турем. Мына. Охо, дегисек. Болду экен, болду. Жулуоду да. Ат экен, а? Тизгинде камчы иштетпейт а. Камчынын кереги жок буга. Жаныбар. Жештери жакшы экен. Жеген ичкенине жооп бар. Жооппу. Онда жебеген ичпеген атты сатпайм го. Ака басы канча онда? Баасын жакын коем. Жакын кылып айт. Мага да жакын, жакшы эле баада келди, бирок жакын кылып, аз-маз эле талаша турган кылып коем. $3000. $3000, а? Балек, эң сонун. Эми соода жүрөт. Ооба, талаш болуп, акцион болуп кетиши мүмкүн булчу. Неге дегенде, ооба, жакшат издеген көп. Азыр да 1-2 тасы бар экен деп сурап неме кылтат, майли дедим. YouTube'da көрөсүңөр, YouTube'га чыгарам, Жамирге айтып койдум. Чыгарам деп лабыз берип койдум, жок. Эл сынына коюн. Эл сынына коёюн дедим. Анан чыгарсаң андай болот, мындай болот. Тегеле менин аттарым YouTube'га чыгып сатылбай калганы болбоду дедим. Тандап жакшысын чыгарсаң кетет да. Эл деле карап алат, көрүп алат. Карайт, көрөт. Турабы? Турат. Анан болбогон эле аттап келип сатпайм билесиң. Туура айтасың экен. Быйылкы жылдын эсебинен ушу бүгүнкү биринчи чыгарылышым болсо керек өзүм. Мына туугандар, буурул шырам. Aynen. Ama tizginde kakkanda Tizginde da. Kamçı işletkende bilbegen. Kakkanda ele ortaga jetet da. Jetkende ele alıp kala turgan. Palbanı gelişse kuda kalasa. Bir ömrü rahmat etet. Buyursak ha? Buyursa. Üstün bir görüp koymuşu. Üstlüyor. Büyürü var eken. Büyürü var. Mına sınaktan öttü mına. Büyürü. Gözü daha caşat eken. Caş canıvarı. Dağı budan köp. Mına nemele bolganları şu büyürdü. Sıdaka olup piştiğini izlerim. Büyürdü nemele. İstegilegende. Ha, tişi kaçaşkanda. Öte katı at. Numeriniz kanday aytıp koymuşu? Piyuluz 996 menen. Aha. 555 555 89 89 52 52 82. 82. Bol eken. Atınız dadil eken. Sodağınız da versin Cengiz. Rahmat sana da Zamir şu el kızmatında жүрөсүң, жакшаттарды чыгарып, sen дагы sana da bekemden soluk. Bilgiler vakit kalap etem. Kam жаңы жылдын айтқаныңыз келсін. Amin. Amin. Tinç bolun siz de pazarınızda versin eken. Rahmat, amin.